Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwebwe mwahisemo gukurikirana ibiganiro cyo kuri Tarsis Hope Ministry TV, twongeye kugaruka mu gice gikurikira aho tujogira ngo dushobore gufata kanya keza ko guhimbaza Imana no gutazira. Turabakiriye kandi turabahaye ikaze. Sa byinshi byo kuvuga ati sa byinshi hanje ndatwiga, nta byinshi rero byo kuvuga atari ukubakira. Mwebwe tutabanye mu gice ca mbere, kaze muri kino gice. Ariko kandi ndabibutse ko tukiri babane nyine nyuma ya kamera, cyane kumwe na Wizo B. Ariko kandi ku rundi ruhande ndikumwe na Gwagwaruka, twari turi kumwe ubushize tuduza ibiganza tubaramutsa tuvuga tuti shalom 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 shalom. Naba rero tuza kuba turi kumwe, mwababonye harimo ba Martine, ba Martinez, ba Berisinaso, hariyo ba Igilene, ba Gigilene na ba Eliane, ba Litia ndetse ba Iva na ba Sofoni, bose turi kumwe, turi batatu badatana mu ndagano. Turakwiye kandi ndazi ko hamwe na Kristo ari muri twebwe uza guhezagirwa na zino ndirimbo tugiye kubashikiriza. Vora tuyirekura tuyerekeza hehe? Hariya kwa Litia twagiye.
saxophone arashobora kuririmbira Jackie
twatazira imana tuyikomera amashyi menshi nta wundi mwami ariho ameze nka Yesu niwe wenyine twe gutambira nta wundi twatambiye imana twataziye imana ibintu byagenze neza nawe mwakoze kudukurikira ndazi namwe aho muri mwatambye mwanezerewe kiretse satani na sataniya wiwe abo nabo birabasha twebwe ntituri kumwe nabo aca mu ijuru turanezerewe imana twayitazira tukayitambira dushimire mwebwe ko mwadukurikiranye dushimire no gwaruka twateramanye mudukundire tubike banure tuvuga tuti bye 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 bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.